ni morale idasanzwe, ni morale mu by'ukuri idasanzwe, ni ukwakira kudasanzwe intare za Sarambwe mu bice barimo baragenda binjiramo. ahangaha niho tugiye guhera amakuru yacu, ngira ngo muracyakomeje kubyumva. n'ibindi bice bamaze gufata mu kanya gashize rwose. umutwe wa M23 ukomeje kwandika amateka. reka twinjire n'ahandi. bimeze bite abangaba bo ntago bari mu byishimo, ahubwo bari mu kintu cyitwa imyigaragambyo karabutaka. ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero mu mujyi wa Goma. ese imyigaragambyo irimo iravugwa yiriwe iba uyu munsi yo ni imyigaragambyo bwoko ki? ibi nabyo turabigarukaho. basa n'abarimo barogeza umupira w'amaguru cyangwa se ibindi byishimiwe mu buryo budasanzwe, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko ahangaha naho have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. si ibyo gusa kandi, Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. akarusho utasanga ahandi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. hamwe na Amiri Real Estate turaheza. ntari kwakirwa intare za Sarambwe. si ibingibi gusa turi bugarukeho, kuko mu kanya hamaze gusohoka amatangazo rwose. ni amatangazo mu by'ukuri amaze gusohoka y'inkurikirane yose, rero akaba arimo aragaruka cyane cyane ku birimo birabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni itangazo ry'umutwe wa M23 ihuriro Alliance Fleuve Congo bafatanyije basohoye itangazo nonaha itangazo mbona rwose ryasinyweho na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo bar M23. si ryo ryonyine, kuko rije rikurikira itangazo nanone ryasohowe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. uyu nguyu ni Bahati Musanga Elasto. ibi byose rwose, iri tangazo rya Bahati Elasto ndetse n'itangazo rya Lawrence Kanyuka cyangwa se Alliance Fleuve Congo, niyo matangazo tugiye kugarukaho nanone muri aka kanya. turaza kandi kubabwira amakuru y'ibikomeje kugenda biba ku ngabo z'abarundi, ariko nkubwira yuko mu by'ukuri uwitwa General Neva, perezida w'iki gihugu, benshi barimo baremeza ko uyu mugabo rwose ngari mu cyitwa igihirahiro. uyu mugabo ngari mu cyitwa igihirahiro karahabutaka, bitewe rero n'ibyago bikomeye cyane akomeje kubona, yaba ari imbere mu gihugu ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. tugiye kwinjira mu makuru rwose. ndabanza no kubiseguraho. twakomeje kubura uburyo tugenda tubagezaho mu bakuru mu buryo bugiye butandukanye, ariko ubu ngubu tugiye kubana muri uyu mugoroba ijoro ryose, igicuku cyose turaba turi kumwe hano kuri Rwanda Irizi Media. tugiye kuganira ku ngingo rero zitari nyinshi cyane, ubwo turaganira ku bice intare za Sarambwe zafashe nuko zagiye zakirwa nanone uyu munsi. turavuga kandi kuri aya matangazo mu by'ukuri akomeje kugenda agira byinshi agaragaza ndetse anasobanura cyane kuri iyi ntambara, ndetse tunaga
tugaruke ku byo mu Burundi rero Perezida Evariste Ndayishimiye aho bamwe bemeza yuko ubu ngubu ari hagati y'urupfu n'umupfumu ibintu byakomeje kumubana ibibazo bikomeye cyane. Ngwaye ikaze rero muri aya makuru mu by'ukuri tugiye kubagezaho muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 tukaba rero tugiye kuyabagezaho dufite ama evidence ajya atandukanye kubera yuko ama video amafoto n'ibindi byose muri rusange birimo biragenda bicicikana. Banza rero wumve, reka duhere mu bice M23 yagize gutya igafata, niturangiza rero tujye kuri aya matangazo akomeye cyane amaze gusohoka mu kanya rwose mu kanya inkuru ntangiye kuyikora ku isaha y'isa 12:40 amatangazo yo rwose yaramaze iminota 4 gusa. Reka tubanze twinjire ahangaha ndaza kukubwira ngo nihe ni morale karahabutaka, ni morale y'abaturage bo mu bice bya Sud Kivu muri Bukavu by'umwihariko rero hangaha akaba ari ku mupaka neza wa kabiri cyangwa se banza wumve ahangaha abaturage uko urimo urabumva n'abaturage barimo barifata ama video rwose badafite ubute, badafite mu by'ukuri byinshi bari gutekereza nyuma yuko rero babonye abo bita abatabazi M23. aho ngaho wumva iyo morale irimo cyane urubyiruko, harimo ababyeyi b'abamama ndetse n'abana bakiri batoya ubona bishimiye cyane rwose uyu mutwe wa M23. abasaza nabo bari hakurya barabirebera ariko bakavuga bati mu by'ukuri naho ukabona bamwe barimo baragenda bazamura ingofero bamburira mu by'ukuri umutwe wa M23 urimo uragenda utambuka ahangaha. Mbanze nkubwire ko iyi Kamanyora yari yabayemo imirwano karahabutaka. Uyu munsi niriwe ku Rusizi rwa mbere, nibiza kunkundira ndabaha n'utuvideo tumwe nagiye mfata. Ikindi ndababwira mu by'ukuri situation ku Rusizi rwa mbere imeze gute, ariko mbabwire ngo ahangaha Kamanyora n'umupaka mu by'ukuri waruriho ikintu cyitwa Barundi n'Abazalendo, ibice bimwe ndetse basaga naho rwose bihaye kubigenzura, ariko umutwe wa M23 waje ukora ikintu cyitwa operation karahabutaka. urarasa urinjira, ahandi bagenda binjira batanarashe bitewe no guhunga bikomeye cyane. Ubundi rero abaturage babonye iyo ntambara irangiye bahita batangira kwakira umutwe wa M23 gutya. Ni mu byishimo karahabutaka rero byari biri mu by'ukuri Ikamanyora, ni muri aya masaha rwose ya mukanya y'umugoroba. Nibi ngibi byarimo biba ahantu hose bageraga habaga hari ibyishimo. Iki ni ikindi gice cyo muri ibi bice rwose. Reka wumve ahangaha uhumve. Aha bahita Nyawera, naho umutwe wa M23 wahageze ariko wasanga abaturage babategerezanyije ibyishimo. Reka wumve mu by'ukuri situation uko yari yifashe. Ati rwose ahangaha ni Nyawera, M23 irinjiye. Ataha ni Nyawera, aho umutwe wa M23 uri gutambuka nk'abami rwose barishimye cyane. Abantu barimo baravuga bati koko none ahangaha hari abasore, hari abagabo, hari abantu bishimye cyane. Bigaragara mu by'ukuri ko izi ngabo za M23 bari bazitegerezanyije amatsiko yo ku rwego rwo hejuru ndetse bakaba bafite ibyishimo bidasanzwe. Abasore barabyina, ababonye none batangiye kubona abo bazi abitwa ba Mawuwa bababonye barabashimira cyane. Yes, n'urubyiruko rwa M23 bati 23 imeingia kabisa, harimo abakobwa, harimo abasore.
bishimye cyane baragenda babaha icyo bita amacensi, urubyiruko rwishimye cyane. Mbese urumva ni nk'aho rwose hatambutse abakinnyi b'umupira cyangwa se abakinnyi. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri ku buryo abantu benshi barimo baribaza ati karibu kabisa, ati nimwinjire, ati muhafate hose nimwinjire. Abasoda ba M23 nabo akaba ari abantu bafite kuraje cyane, bagiye bafite ibikoresho byinshi. ngira ngo urumva mu by'ukuri situwasiyo uko imeze muri Sud Kivu, by'umwihariko rero muri biriya bice byegereye umupaka wa Kamanyola. Ahangaha mu by'ukuri ubwo abahaturiye ni hano muri Rusizi ubwo ngubwo ni za Bugarama n'ibindi bice bitandukanye biri hariya. Mu by'ukuri rero bigaragara ko umutwe wa M23 wari witaweho cyane, wagaragarizwaga ikintu cyitwa ibyishimo karahabutaka. Gusa rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago hari ibyishimo byuzuye, kubera yuko mu bice bitandukanye nanone baracyagira byinshi basaba. Hano muri Goma wavuga yuko amaze iminsi hari umutekano, ariko hari ibyo mu by'ukuri bagisaba. Bafite hano amapankarite, abaturage bagiye mu muhanda, amamoto yagiye mu muhanda, bafite amapankarite yanditseho ibintu bikomeye cyane. Iyi nayo ni inkuru mu by'ukuri yiriwe icicikana kuva mu masaha y'igitondo, mu gihe ntaranakubwira amatangazo M23 imaze gusohora muri aka kanya bigaragaza ko bifite naho bihuriye n'imyigaragambyo yakomeje kugenda iba. Uti byagenze gute mu mujyi wa Goma sasa ko twari tuzi ko hari umutuzo? Reka twumve. Sinzi ibintu bari kuvuga, ariko barimo baravuga ngo faci atu sinzi ibyo bari kuvuga kuri faci, mu by'ukuri sindi kumva neza. Mbese ariko bikagaragaza ko mu by'ukuri batamwishimiye. Noneho uyu nguyu rero Felix Tshisekedi Tshilombo bakaba bagiye banamuzana amafoto ye, mu by'ukuri bagiye bacishamo amakross, bigaragara ko mu by'ukuri batari kumwishimira na gatoya. Ese aba bantu basaba iki? Reka twumve neza. Ati turasaba ngo bagende bavangaha vuba bihuse. Bati bagende rwose tugire gutya twibonere umutekano wacu. Ati abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badafite imyitwarire myiza. Ati abajeshi b'u Burundi turashaka ko basubira iwabo abarundi. Ati na MONUSCO ati rwose nabyo ibihugu bya Kongo bizakemurwa n'abanyekongo ubwabo bemewe. ya kuleta amani aache utawala. Ati rwose turashaka amahoro, Tshisekedi yananiwe kuzana amahoro, ariko tugomba kuzagira amahoro byanga bikunda. Sadek ni ikurikiyeho abajeshi b'u Burundi na MONUSCO. Ati rwose gukomeza kubabona inaleta huzuni, kwani tupandisha mikono. Ati rwose birakomeza kuduteza ikibazo gikomeye cyane. Abandi ku ruhande bati dupandishe mikono juu cyangwa se tumanika amaboko hejuru. Inaleta fununu
kupunguza kwa vita ndani ya mjini wetu wa Goma. Rwose ibibazo bakomeje kuduteza ni byinshi cyane kandi bikaba bishobora kwinjira mu mujyi wa Goma, ubwo bishobora kuba bifite aho bihuriye na basirikare baherutse kubohorwa cyangwa se gucika bagacika MONUSCO bakaza bakangiza mu by'ukuri abaturage bakabica bamwe abandi bakabakomeretsa n'ibindi bintu bitandukanye bikangirikira. Wakaaji wa Goma hatupendi tena vita. Asante. Arabashimira cyane rero ubwo n'abaturage ndetse abanyamakuru bari bahari, ubwo nukuvuga ngo barimo barabwira imiryango mpuzamahanga, barimo barabwira igihugu cya Kongo, barimo barabwira ndetse n'ibi bisirikare byose biri muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, babasaba rero kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi cyane ariko icyo nakubwira ni imyigaragambyo karabutaka mu by'ukuri yabereye mu mujyi wa Goma, abaturage benshi bakaba bayitabiriye, bakaba rero mu by'ukuri basabaga MONUSCO, abarundi, SADC ndetse n'ibindi bisirikare bitandukanye biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bagomba kuva ahangaha bakareka abanyekongo bakicungira umutekano wabo. Mu by'ukuri rero yari imyigaragambyo karahabutaka, yari imyigaragambyo rwose y'abatuye umujyi wa Goma, ubwo ngubwo ni nuko nguko twagira gutya rwose tukayisimbuka kuko ngira ngo mwumvishije uko situwasiyo imeze. M23 kandi mu bintu yakoze kuri uyu munsi yategetse abaturage gusubiza ibyo bagiye basahura mu bice bitandukanye, ubwo ni mu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo hari abantu benshi bagiye rwose babihomberamo, abacururizaga ahangaha bakomoka nko mu Rwanda, bakomoka no mu bindi bihugu bitandukanye ndetse n'ab'imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye babura ibyabo. Ibintu rero mu by'ukuri byatangiye guteza impungenge n'impagarara, ndetse rero umutwe wa M23 ukaba wavuze yuko ibingibi batagomba kubirebera, ahubwo abantu batwaye ibintu byose bagomba kubisubiza. Reka rero twinjire mu itangazo rimaze gusohoka mu kanya rwose gashize. Umutwe wa M23 usohoye itangazo karabutaka, ni itangazo mu by'ukuri rero rifite byinshi rivuze. Banditse bati: itangazo ryemewe kuwa 17 Gashyantare 2025, ihuriro Alliance Fleuve Congo bar M23 ritangaje ubusabe bw'ubutwari ku miryango ya politike ndetse n'imiryango y'abanyagihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibisabwa bisa nayo byo kwifatanya mu rugamba rw'itegeko nshinga rwo kubohora igihugu. Ubwo barimo barasaba nyine abafite ubushake bari mu miryango itegamiye kuri leta, societe civile ndetse n'iya politike itandukanye ko baza rero kubafasha mu by'ukuri gushyira urugendo rwabo mu by'ukuri m'imbaraga kugira ngo babafashe. Ngira ngo murabizi bafite n'intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Barakomeza bati: ibyaha bihari birimo imiyoborere mibi, igitugu, ruswa, ivangura rishingiye ku moko, kwigarurira umutungo w'igihugu ndetse n'umuryango umwe gusa, ubwo nuvuga ngo bikajya ku muryango umwe gusa, ibyaha by'ubwicanyi n'ibyibasiye inyokomuntu, ivangura ndetse no guheza amoko amwe mu gihugu, byose bikaba inzitizi ku mahoro, umutekano, ubumwe bw'abaturage ndetse no ku iterambere ry'igihugu cyacu. M23 rero irasaba imbaraga zose z'igihugu kwifatanya muri uru rugamba rw'impinduramatwara rugamije gukuraho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'iterabwoba rya leta, hagamijwe rero kandi kubaka igihugu no kugiteza imbere mu buryo bwuzuye. Abantu ku giti cyabo, imiryango ya politike ndetse n'imiryango y'abanyekongo cyangwa se ya societe civile
oya n'imiryango y'abanyekongo iri mu buhungiro kimwe ndetse n'abari muri diaspora barahamagarirwa gutaha bagafatanya muri uru rugamba rwo kubohora no kubaka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. tayari M23 itanze ikaze mu bice babohoye. Barakomeza bati ibi byose rero bigamije ineza y'abaturage ba Kongo, bikorewe i Goma ku wa 17 Gashyantare 2025. Alliance Fleuve Congo, Lawrence Kanyuka umuvugizi mukuru w'itumanaho ushinzwe n'itumanaho muri Alliance Fleuve Congo, arakomeza ati mwirinde, asoza ati mwirinde rwose abashaka n'abakwirakwiza ibihuha bivuye ku butegetsi bwa Kinshasa. ngira ngo murabyumva rero, bifite aho bihuriye n'aba baturage bagaragaza ko mu by'ukuri bifitiye gahunda yo kwibakira igihugu cyabo. Babwira abantu cyangwa se ibisirikare uruhumbirajana ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo kuhava bagasigara bikorera utuntu twabo. Si iri tangazo ryonyine ryasohotse rero, kuko hongeye gusohoka itangazo rya Bahati Musanga Elasto, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Uri kwibaza uti rimeze gute, riravuga iki? Banditse bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, guverineri. Itangazo ryemewe nomero 1/01/003 CAB GP akarongo NK akarongo kaberamye 2025 ryo kuwa 17 Gashyantare 2025. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru aramenyesha abaturage ba Kivu y'Amajyepfo muri rusange, cyane cyane abo mu mujyi wa Goma, ni Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati by'umwihariko rero abaturage bo mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu ko ibibuga by'amato byose byo muri Goma na Bukavu, amato gusa cyangwa n'indege, bizajya bikora amasaha 24 guhera kuri uyu wa kabiri saa 12 za mu gitondo. Amato, imigenderanire y'amato, inzira z'amato barazifunguye. Bityo rero abafite amato n'inzego zose zibishinzwe barasabwa gufata ingamba zose zikenewe kuri uwo mwanzuro. Bikorewe i Goma ku wa 17 Gashyantare 2025. Bahati Musanga Elasto, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, afunguye inzira zose. Guhahirana hagati ya Goma ndetse na Bukavu bigiye mu buryo biremewe, bigiye ku mugaragaro tayari. Abenshi bati leta ya Kivu yahumuye, ariko abandi bati urugendo rurakomeje rwo kujya gufata Kinshasa. Biragaragara kandi ko aba bagabo ngo bashobora kuba babishoboye rwose. Ni ibintu rero ubona ko mu by'ukuri bifite ibintu byinshi cyane bivuze. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye rero ari mu bibazo bikomeye cyane. Ngira ngo yakomeje kugenda agarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ariko noneho aho byageze ibintu byakomeye. Ni mu gihe mu by'ukuri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushaho mu by'ukuri gufata intera, ariko abarwanyi ba M23 bagakomeza kwinjira mu bice bitandukanye, by'umwihariko umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo gufata umujyi wa Goma wo ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 27 Mutarama 2025. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi rero mu by'ukuri yananiwe rwose kubahiriza amasezerano n'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranye na Tshisekedi Chilombo, kuko ingabo ze zikomeje gupfa ku bwinshi ndetse no gutsindwa uru rugamba. Ndayishimiye rero mu by'ukuri wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri icyo gihe ibintu bigitangira.
yagambaniye rwose abakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango ubwo muri 2022 bemeranyiraga kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe w'ingabo za EACLF cyangwa se EACRF kugira ngo mu by'ukuri ugenzure ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano ndetse rinashyireho urubuga rutaberamo imirwano. Ubwo ni ukuvuga ngo ni zone, mu by'ukuri zone tampo. Intambwe rero ngo yari kuganisha rwose ku biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye mu buryo bwa politike, bitewe rero n'iyi ntambara ikomeje kugenda iba muri Kanama 2023. Rero Ndayishimiye mu by'ukuri yagiranye na Tshisekedi rwose amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare, yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe niho bari bakiri. Tshisekedi rero mu by'ukuri ngo yamwishyuye miliyari 2 z'amadolari nk'igihembo mu by'ukuri ngo ndetse byarakaje cyane abofisiye mu ngabo z'igihugu cye, ubwo rwose ngo bari bamaze gutahura ko uyu mukuru w'igihugu agamije inyungu ze bwite gusa. Leta ya Kinshasa rero kandi yageneye buri musirikare w'u Burundi urwanya M23 amadolari 5,000, ariko yose yagiye mu by'ukuri ngo mu mufuka wa Ndayishimiye, kuko ngo bakomeje guhembwa umushahara nk'uwo bari basanzwe bahembwa mbere yo kujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru y'ubutasi mwoka byaramwe. Tshisekedi rero kandi ngo yirukanye EACRF, ngira ngo ibi byo twabigarutseho cyane, ubwo mu by'ukuri yangaga icyifuzo cye cyo gutera M23 kuko rwose ntibyari biri mu butumwa izi ngabo zari zifite. Yazanye rero ingabo za SADC ndetse ariko zikomeje gufatanya n'ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse n'ihuriro ry'abazalendo harimo n'abajenosideri kandi nanone ba FDLR, ariko byaje kurangira bananiwe. Nubwo rero iri huriro rya leta ya Kongo mu by'ukuri ryari rifite abasirikare benshi ibihumbirajana, abacancuro bagera cyangwa barenga za 300, byaje kurangira bamanitse amaboko basubira mu bihugu byabo. Amagana y'abazalendo ahungira mu Rwanda, ayandi amanika amaboko yakirwa n'ingabo za MONUSCO ndetse abandi bigira mu mutwe wa M23. Ingabo za SADC kandi mu by'ukuri zaheze Goma, aho zizengurutswe n'abarwanyi ba M23, nta yandi mahitamo zifite keretse mu by'ukuri gusubira mu bihugu baturutsemo, nubwo ibihugu byabo bikomeza kugenda byinangira mu bihe bitandukanye. Nyuma rero kandi y'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC yabaye tariki ya 8 Gashyantare 2025, Perezida Cyril Ramaphosa Afurika y'Epfo yatangaje ko mu by'ukuri ingabo za SADC zizatangira rwose ngo gutaha mu gihe imyanzuro y'iyi nama ngo yatangira kubahirizwa. Perezida kandi Lazarus Chakwera wa Malawi yategetse ingabo za Malawi n'abaziyoboye kuva mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho rero abasirikare 20 barimo 14 ba Afurika y'Epfo ndetse n'abandi 2 ba Malawi n'abandi 2 batatu ba Malawi bapfuye ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Ubundi Burundi bwo mu by'ukuri bwongereye ingabo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo rero zibuze M23 gufata Bukavu, ariko mu magingo ngaya umutwe wa M23 warangije kwinjira mu Bukavu kuva ku itariki ya 16 Gashyantare. Mu mwaka rero kandi ushize, ubwo ndimo ndagenda nkomeza kugira ngo tuze kugera mu by'ukuri kumva ukuntu Ndayishimiye muri iyi minsi atorohewe. Mu mwaka ushize abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru, biteza mu by'ukuri umwuka mubi rwose cyane mu banyapolitike n'abasirikare bakomeye cyane mu Burundi, mu gihe rero bari kugerageza guhoza amarira y'ababuriye ababo muri
iyi ntambara i Burundi rwose bwijanditsemo byaje kurangira n'ubundi aribwo bagenda bakubitwa inshuro. Icyemezo bwite rero cya Ndayishimiye cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatewe cyane cyane mu by'ukuri n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahuriyeho na Tshisekedi Chilombo ndetse na FDLR. Raporo zitandukanye kandi za sosiyete sivile n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu zemeza yuko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri Wazalendo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR ndetse byishe abanyekongo b'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ubwo rero mu by'ukuri yoherezaga ingabo ze mu Burundi nk'abacancuro kugira ngo zifashe leta ya Kinshasa gutoteza abantu bayo, Ndayishimiye yizezaga yuko rwose ngazasubiza inyuma M23 mu buryo bworoshye, ndetse yirengagije yuko rwose aba barwanyi barwanira kuba mu gihugu cyabo kandi buri urwanira kubaho kugira ngo azatsindwe biragoye cyane. Ndayishimiye rero yohereje kandi batayo 19 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yananiwe guhagarika inzozi mbi za Tshisekedi zo kwagura ibirindiro ku mutwe wa 23, ahubwo bikomeza mu by'ukuri kwibera. Ahubwo rero bishe abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutsindwa muri Kivu y'Amajyaruguru, aho rero bifatanyije na FDLR gutwika inzu z'abanyekongo b'abatutsi, barasa inka ndetse baranasahura imitungo yabo. Perezida w'u Burundi kandi akwiye mu by'ukuri ngo gushyira ubwenge ku gihe agakura ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko amasezerano n'ubufatanye mu bya gisirikare yagiranye na Tshisekedi mu by'ukuri ntacyo ari kugeraho. Kandi rero abasirikare be bishwe mu by'ukuri ku bwinshi cyane, yewe n'imibereho n'ubukungu mu gihugu cye biri kujya ahabi cyane nyuma yo gufunga imipaka y'igihugu cye n'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC bagaragaje yuko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azakemurwa gusa n'ibiganiro bya politike. Ni mu gihe rero uyu nguyu we ahubwo arimo aracyakomeza kwishakira ibijyanye no gutera u Rwanda